Igitondo ciza nshuti bavandimwe ba Humure TV, reka tubasuhuze tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye mwese, ndetse tunabaha n'ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi tugiye kubagezaho. Uyu munsi turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu, umwaka n'ibihumbi 2026. Tukaba tugarutse muri studio kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino, aho tugiye kuyava imuzi n'imuzingo kugira ngo tubamenyeshe uko isi yifashe kugeza kuri uyu munota. Njyewe uri muri studio nitwa Ndakize Freddy, ariko ntabwo nije nyine muri studio, ndi kumwe n'abanyamakuru bagenzi banje aribo Mzee Gedeon ndetse na Felix Rushimisha. Ariyo mpamvu tugiye gutangira tubasuhuza ndetse tunabaha ikaze muri studio kugira ngo tuze kubana twese turi umuntu umwe. Muraho neza Mzee Gedeon? Bwana Fred. Murakinguye neza umuherereye? Yego, ije yatambutse turaribaramu yavuyemo neza. Imana ishimwe rwose. Yego. Felix mwaramutse? Baramutse neza, mwaramutse Freddy. Ni amahoro Tubyukanye andi namwe. Ni amahoro. Twaje muri ya gahunda yacu yo kugezaho abantu ku isi ihagaze. Oya, nibyo byiza, nicyo tubereyeho, no kugira ngo dusangize abadukurikirana bose uko isi iba yabyutse, cyane cyane nyine tugenda tuganira ku bibera iwacu, kuko nibyo bituraje inshinga. Ko niko bimeze rero, twaje kugira ngo tubagezeho uko akarere kifashe. Hanyuma mu makuru tuza kugarukaho, turaza kurebera hamwe uko umutekano wifashe hariya hejuru mu misozi miremire, aho kuri ubu ngubu drone zongeye kurasa hariya mu Minembwe. Turaza kugenda tuyagarukaho turebera hamwe uburyo byifashe ku Ndondo ndetse na za Rurambo, aho hose turagenda tugaruka ku makuru. Andi makuru nayo tuzakubagezaho ni hano muri Plaine de la Ruzizi, aho ubwo ingabo za M23 cyangwa se za AFC zavaga mu bice byahariye muri Plaine, ubu ngubu ingabo za FARDC zongeye kuhagaruka cyangwa se zahagaragaye. Ni amakuru nayo tuza kugenda turambura. Turarebera hamwe kandi uko byifashe nyuma y'uko nanone ziriya ngabo za AFC zihavuye, uburyo abazarendo bakomeje kwica abaturage kuba bari hariya. Andi makuru turaza gukubitira hariya muri Uganda. Ku munsi w'ejo habaye gahunda y'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba yararahiriye manda ya 7 hariya mu gihugu ciwe. Bikaba ari manda akaba ari umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye bo ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi hatandukanye. Ayo turaza kugenda tuyaganira, ariko kandi ku ruhande habereye inama ya Museveni ndetse na Tshisekedi, aho bagarutse ku masezerano atandukanye cyangwa se basinye amasezerano atandukanye. Ayo nayo turaza kuyava imuzi n'imuzingo. Andi makuru nayo tuza kugarukaho nayo mu mahanga, aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yatangaje ko agiye kwiyomekaho igihugu ca Venezuela nyuma yuko ashimuse Perezida Nicolas Maduro. Ni makuru tuzakugenda tugarukaho muri iki gitondo nkuko twabibateguriye, ariko reka tubanze turebere hamwe uburyo umutekano wifashe mu karere k'imisozi miremire. Mzee Gedeon, ngahe ijambo ni ryawe. Urakoze Bwana Freddy, urakoze kuduha ijambo muri iki gitondo. Rero tukaba tubwira ngo tuba twageza abantu amakuru uko biba bihagaze hariya mu bice bigize dite yose, mbese irimo abaturage b'abanyamurenge cyo kimwe n'abandi muri rusange bagiye babana nabo, abakunze guturana nabo mu muturano mwiza, bari kumwe kandi mu duce twose abanyamurenge barimo babana n'ayandi moko yose bakayabanamo neza cyane. Ariko aha
abandi bose bari bwiganziye, aho bose bo ntabwo nta namwe ushobora gusangamo umunyamurenge n'umwe w'umutise cyangwa uwa nta rwamaze abatabazi. Duhereye rero kuri kariya gace za Gahururo, abantu baherereye kuva hambere niho hari habanje kuba hazamo agatotsi gato mu bijanye n'umutekano, aho abinji baturutse ku gace ko hirya muri antite ya Bijombo za Masango niho hari havuyemo abinji baraza biba inka z'abaturage batuye ino mu bice bya za Gahururo, ariko abanyamurenge bahari n'abapfurero bose bibatikaniriza hamwe mu kurwanya icyo gikorwa kibi cy'urugomo kigayitse. Baza gukurikirana izo nka bajana idukwa bashikaza Masango nayo basanga ndishaka kuba nyine yakwiyemeza kuba yakoserezwa n'abake babikirita agatima ko kugenda bashakisha ibijanye n'ubucotoranyi, mbese bishobora kuba byabakururira karambaraye, bagarura za nka ziraza zirashika. Ubu ibi ngibi bikaba bisa naho wenda bishobora kuba byadindiza cyangwa se bitanabidindiza processus bari barimo, kuko ubu bari mu kantu ko kugira ngo barebe ko haboneka inzira bakajya bakora imigenderano, noneho abaturage b'abanyamurenge bashobora kuva ku gapande ka za Muramvya bishobora hose muri rusange baza bagaca muri Masango bakatraversa nyine barora ku gapande ko hirya kazagaho nabo kwigaho, bikaba ari nguko nabo babikora. Ubwo rero iyo izo nzira zibonetse, hari abapfurero nabo baba bashaka kugira ngo batambuke baca mu Bijombo, baza mu Bijombo y'epfo cyane nyine hariya za Rwerera, ahaherereye abapfurero babo, batarinze kunyura hagize amashyamba ngo babe baca mu gace ka za Gatesha bamenera za Bikunguke baseruka za Maheta, kuko niho hari cyane, bakaza kurangira baserutse epfo ya za Masango hariya kwa Kanyamisimba na Gahutu babona kwinjira muri Masango. Ubwo bikaba bivugwa ko noneho hariya mu gice cya Gahururo, dore ko no ku munsi w'ejo bundi ubwo kw'ijoro ryo ku Cyumweru hariho za mayi ziherereye muri biriya bice bya za Cyamavuno na za Mugaja aho ngaho na za Kagogo, bararaga barasa amasasu menshi bari muri celebration ngo yuko ingabo zishobora kuba zategetswe kuba zagenda zira kilometero 75 bahawe. Ubwo indara n'amaduru bamenye ko bashakaga kuba basubijwe inyuma, ubwo barishimye cyane. Abantu bibwiraga ko kuwa mbere kuri buze guca hatabayeho wenda ikindi ko n'isoko ritarema, ariko icyanejeje abantu kandi gisa n'igitunguranye, kandi ndetse ngo harimo abantu benshi gusa nyine bari biganjemo abasore, bagatekereza ko ari abamwayi, ariko ngo bigeje neza, baza batwaye ibicuruzwa bararema nk'uko abandi barema, gusa nyine hari akantu gasa n'ako kwishishana ntibisanzuranagaho. Bamwe batekereza ko wenda abandi ari bambaye, abandi bagatekereza ko wenda ashobora kuba naho harimo intare n'amazu. Buriya icyo kintu kiba kibura cy'amarangamutima, anatekereza ati uyu wenda simwemera, ariko ibicuruzwa byo birakugwa n'ibiciro nta kigeze kimanuka cyangwa ngo kizamuke, ikintu cyagiye ku karimbi kacyo. Ubwo niko hariya mu bice bya za Gahururo hameze, dutambutse n'urukundo ya Bijombo yo nizima, uba wabiriye ririya huriro riraswa rigasubizwa inyuma, ntabwo ryagiye kure cyane, ariko aho rikiri n'ubu naho ngaho barishe hafi aho ku mashyamba ya za Mitamba, ukarenza mu Barati, ako gace k'agasoso gatoya niko bafite, niko bakorera. Ubwo rero dutambuka tugana muco hagati ni hazima, inka n'abungeri bahaherereye, ubwo iboni bazima kabisa nta mpamvu. Gusa hariya muri Bijombo hakaba hari muco hagati nako hari impamvu zishobora kuba zihahungabanya, kuko hakurya muri Mikenge
na hafi yaho hakomeje kugenda haraswa cyane hagabwa ibitero biremereye by'amadrone bikarangira abaherereye aho hantu nabo nanone batekereza bati ikibazo gishobora kuba cyanaba kitoroshe ariko rero nta madrone baratera mucyo hagati zikunze kuraswaho ku gapande ka Mikeke ubwo nyine dukomerezaho tuja muri Minembwe yo ni kampo ubuzima bwaho buharanga igice cya Karingi Bidego Gakenke aho hantu haguwe nabi cyane none aho ejo Irundu niho hantu na Gakenke hamaze gusenywa ibikorwa byinshi hamaze no kugwa abantu benshi bazira ayo madrone Irundu ryarirasiwe cyane uburyo umunsi w'ejo urusengero rwo kwa Pasiteri Rubera Pasiteri Harera rwaba rwararaswe n'andi mazu manini nyine yari amazu y'abaturage n'andi mazu nanone yagendaga akorerwamo byinshi mu bijanye n'iterambere n'ishuri ryaho n'ibitaro byose byari byegeranye ibyo byose hariya mu gace ka Zarundu bikaba bimaze kwangizwa n'ayo madrone abantu bagenda babaraswaho nyine b'abaturage bakaba ari uko nguko ariko bimeze igice cya Minembwe nacyo nuko niko gihagaze aho dushobora kuba twababwira ko igitero cyo hasi ku butaka ntabwo baherutse kwadivansinga ubwo hashize igihe kitari kigufi gishobora kuba gitwaye n'ukwezi cyangwa n'indi minsi iri hejuru y'ukwezi kuko biherutse kera cyane usibye ko aho bari hari ubwo bashobora kuba bakoresha ziriya mbuga z'amakano atera ibisasu birebire ariko bakaba icyo kintu cyarabayeho cyo kuba batadivansinga ngo bakomeze baprogrese kuko nabo bakomeje gukoma imbere cyane bikarangira banahasize ubuzima benshi uko niko bihagaze hariya muri Minembwe hepfo mu bihugu nyuma y'aho Kongoro hadiriye mu mapropagande y'ibyari byamujanye bigarangira biferinze nk'uko abantu baje bavuga bigapfuba ubu washakaga none ibindi bacisha mu nyandiko ariko nabyo bikaba bitarakorwa akarere kagizeho plateau hatuwe n'abanyamurenge bose kuko bihagaze bwana munyamakuru urakoze cyane hanyuma mbaza bwana Felix ibi bintu byo kuba leta ya Kongo ubungubu AFC iri kubahiriza amasezerano kandi ndatekereza ko twigwaneho nayo iri muri AFC nayo iri kubahiriza amasezerano arimo ariya yo kuva mu bice muri hariya za plane ibi bintu byo kugaba amadrone mu bice twirwanemo iherereyemo kandi ubu nyine ari igihe cy'agahenge ibyo bisobanuye iki muri politike bwana Felix urakoze cyane urakoze kuri icyo kibazo bajije ndatekereza ko twagiye tubivuga kenshi tubisubiramo mbora nabivuga ko tutazacogora kubivuga kuko n'ubundi duhora tuvuga akarengane kacu tugataka ni ukuvuga ngo iyo duhereye nk'inyuma bukeya aya masezerano ku munsi atangira ndagira ngo kugeza kuri none AFC M23 twigwaneho bakoze ibishoboka byose ibyo basabwaga n'ubu no mu biganiro by'iminsi nk'ibiri ishize twavugaga yuko bari ko bakora ibishoboka byose ngo buzuze k'akantu kari gasigaye kugira ngo buzuze k'ijana ku ijana ku byo bagenda basaba ariko nanone ku ruhande rwa guverinoma cyangwa se ku ruhande rwa bagenzi babo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abambari babo kuva umunsi amasezerano atangira kugeza none ndatekereza ko nta kintu na kimwe kukibucya twaheraho ngo tuvuge ko bashobora kuba baracubahirije bakaba baragisezeranye bakabikora nk'uko bagisezeranye cyangwa se niwashaka ntibagikore nk'uko bagisezeranye byibuze bagakora n'akantu gatoya mu buryo kwerekana ko bafite n'ubushake bwo kugira icyo bakora ku bijyanye n'amasezerano iyo duhereye ku bintu bagiye basezerana bakagira bimwe bagasinya bakemezanya nk'ibyo guhana imfungwa AFC M23 yagiye izitanga inshuro zitandukanye
ariko leta ya Kongo ntiratanga n'umuntu umwe nk'urutoki mu byo yari yagiye yemera mu byo bijanye n'ako kantu ko guhana imfungwa. Rero bishatse kuvuga yuko ukuvuga ngo leta ya Kongo ibayeho uburyo itarigera isohoza n'ikintu na kimwe mu byo baba basezeranye. Kuri ico kibazo warubajije cya Minembwe, reka ndeke kuja muri byinshi. Ku kibazo cya Minembwe n'ubundi kimeze nk'ibindi byose ihora yemera, ndetse noneho nk'iyo ikaba ibigiramo n'akantu gasa n'amahirwe ku ruhande nyine rw'abanzi, kuko rimwe na rimwe babikora bakabikorera ahantu bamaze guca ibintu by'amakonegisiyo, bamaze gusa n'abashize mu kantu, mu buryo abantu benshi n'isi batamenya n'ibihaye bikorwa, n'impesherwango n'aho babimenya bararebera bakareba ku ruhande. Ariko muri icyo kibazo warubajije, leta ya Kongo nta munsi n'umwe irubahiriza n'akantu nta n'akagenda kubahiriza, kuko ibyo igenda ikora turabibona. AFC kubahiriza ntiyubahirize, bakasezerana mu bintu byo guhagarika intambara, AFC igafunga imbunda, leta ya Kongo n'abambari bayo bakagaba amadrone n'imbunda zo ku butaka na hehe. Ibyo ni ibyo bamaze kwishiramo ku mpamvu cyane cyane dushobora kuvuga yuko ari twazegeka ku bahuza, kuko nibo bashinzwe kugenzura ibyemejwe ko bishyirwa mu ngiro. Ariko nanone kenshi rimwe na rimwe tukabona basa n'abaza bagenzura ishyirwa mu ngiro ry'uruhande rumwe, ubundi bakarurebera. Akaba aricyo cyamaze kuba cyaragize leta ya Kongo kuri iyo nyine imeze, yamaze kubaka wa mwana murizo utazi ukuga urutozi. Iyo ikitekereje nicyo kiba, imishikirano ntibareba, amasezerano ntabareba. Akaba aricyo gishobora kuvuga yuko aricyo gituma n'uyu munsi ibitero bitava hariya muri Minembwe bakomeje kurasa, ndetse bakanabyigamba bakabivuga bakabitangaza mu binyamakuru n'ibiki. Nicyo kintu nuko ariko bamaze gufatwa, akaba ariko baregwa, n'ubu niko bameze, nta gitangaza gihari bwana. Urakoze cyane, urabisobanuye. Leta ya Kongo mu by'ukuri kubahiriza ibyo yavuze cyangwa se ibyo yasinye byabaye ikibazo c'ingorabahizi. Uko niko bimeze rero mu misozi miremire. Ubwo twagarukaga ku makuru ya Minembwe, uburyo drone mu masaha 2 z'ijoro yarayiteye cyangwa se yarayirashe hariya kwa Harera, ubwo ni hariya Irundu. Uko niko bimeze rero mu makuru ari hariya mu misozi miremire. Hanyuma reka tugaruke hano hepfo mu kiyaya ca Plaine de la Ruzizi, ahagize iminsi havugwa amakuru atandukanye, aho ingabo za AFC zavuye mu birindiro zari zirimo nanone mu rwego rwo kubahiriza amasezerano. Ibi rero byari mu masezerano y'Doha, ubwo bavugaga ko bagomba gusubira inyuma kilometero 75 ubwo ndavuga ingabo za AFC. Ubushize rero twabonye ko babyohereje mu by'ukuri, ubwo bavuye mu biriya bice bya Bwegera, za Mutarure n'ahandi henshi hatandukanye. Ariko mu masezerano bari bavuze cyangwa se mu biganiro bari bagiranye, byari byavuzwe ko ingabo za AFC niziva mu bice zirimo kugeza n'ubu ngubu hazaja ingabo ziri netre, zidafite aho zibogamiye, ubwo ni za MONUSCO ndetse n'izindi zitandukanye. Ku munsi w'ejo rero twaje tubona ingabo za FARDC zigeze hariya Luvungi, kandi mu masezerano byavugwaga ko ingabo zaje hariya ari ingabo ziri netre, zitabarizwa mu ngabo za FARDC. Ariko ejo twabonye ingabo za FARDC cyangwa se ingabo za Kongo zigeze hariya za Luvungi, aha nanone naho ingabo za AFC zari zivuye. Biriya bintu birasobanura iki bwana Felix, kuba aho M23 iri kuva ingabo za FARDC ziri guhita zihaja, ariko kandi bitari mu masezerano kandi bitarahanguriwe? Ibi ngibi byo bishatse kuvuga iki? Birashaka kwerekana iki muri inzira yo gushaka amahoro ku mpande zombi? Urakoze cyane kuri icyo kibazo kindi, n'ubundi ndumva gisa n'icyo twari dutagiye dukomozaho cy'impamvu leta ya Kongo idahagarika ibitero kandi bari mu masezerano yo guhagarika intambara. N'ubundi
n'icyakindi ni nka cyo kimwe kuba leta ya Kongo kuri none AFC ivaho iva ikabihohereza ingabo zabo ikadiployinga nk'uko usanzwe bikora nyine yabikoze na mbere. nje ndashobora kubitekereza mu buryo butandukanye ariko ngiye kuvuga ni ukuvuga ngo leta ya Kongo ifite impamvu nyinshi zituma ikora biriya bintu yayikora. ikintu cya mbere kiyitera gukora biriya bintu yayikora ni uko yamaze kubimenyera, yabigize umuco kubera uyu muhuza imaze kubona yuko agira presiyo cyane ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande akaba yakorosha ndetse akaba yareba ku ruhande kuko bihaye leta ya FARDC rero kugira ngo ifate ingabo zijane hariya hantu. Twakomeje kuvuga yuko mu masezerano bagiranye bavuze yuko bagomba gusubira inyuma ku birometero 75, hakabaho ingabo ziri netre zizahagarara muri iyo zone yitwa ko ari zone tambu, noneho zikaba zije gusa n'izireberera imishikirano ikorwa n'abashobora kuba ari ingendamuvano yo gusenya imishikirano cyangwa se yo gutoba iriya mishikirano. Ariko mu kuri guhari niyo tuvuga gutyo nyine kuko ari byo basezeranye, hagashirwaho iyo zone tambo yo kugira ngo barebe uzajya utangira intambara cyangwa se barebe aho ikibazo kigenda kiri. Ntabwo bisigura ko ukuri batakuzi, ntabwo bisigura ko batazi uhora yica amasezerano, baramuzi. Icyo ni impamvu bahora bitwaza bakaba banabikora kuvuga ngo nimusubire inyuma iyi zone tambo iboneke tuyijemo, nitumara kuyigeramo tuzamenya uzushotora uwundi. Ariko ibyo ngibyo bakabikora gutyo n'ubundi bazi ukuri uko kumeze. Rero iyo ngiyo yo kuba FARDC yaramenyereye muri ubwo buryo, iyo ni impamvu ya mbere ishobora gutuma FARDC kuri none yabashije kuba izinduka igenda yigabiza aho babukuye. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma FARDC ije hariya hantu muri Ruvunge na cyangwa se mu duce nyine AFC yayigenda ivamo, ni ukuvuga ngo bamaze kuhava hahise yirukira abazarendo mu masegonda make cyane bariko bashinguraho ibirindiro byabo, dore ko baba bafite n'iyenda abavandimwe babo bari muri utwo duce bakababwira ko bagiye. Warabibonaga mu minsi nk'ibiri ishize kuva batangiye kuhava, barahavaga mu masaha makeya ukabona abitwa ba Ngoma Nzito barahageze, barimo barifotoza, barimo baravuga amagambo y'iterabwoba n'ibinyoma kuko babirukanye bahunze ibyo bari babateguriye ndetse bakomeje bagenda za Bukavu. Noneho hakaba ikintu cyo kwishongora cyane cy'abazarendo cyatumye FARDC ivuga ati niyo muhaye mukora bino kandi niyo n'ubundi duhora tubizi yuko utureberera agira ahora kubitiramo, ariko nanone ntabwo biba bishaka kwereka isi. Bakaba barababwiye ati mufate abazarendo nimusubire inyuma, FARDC igiye kuja imbere. FARDC ikaba ariyo yagiye hariya hantu mu buryo ku mpamvu jenitari ya kabiri, uretse nyine kiriya kintu cyabo cy'akamenyero, ishobora kuba bagiye hariya kugira ngo bacube aba bantu b'abazarendo babasubiza inyuma, bareke kwama bashotora ku rwego rugera hejuru rushobora gutuma na AFC ibona uburyo bwo kugaragaza ububogame cyane bw'uriya muhuza no kuvuga akarengane barengana. FARDC ikaba yaje hariya kugira ngo ise n'ishubije abazarenda inyuma, noneho aba ariyo ije k'imbere kuko iza yibeshera ngo niyigira disipurine, ariko ni kwa kundi nyine bazaba bavuga ngo ibi birarutana. Ku rwego rwa disipurine uko biri kose FARDC izi ishaka ko kurusha abazarendo kuko abazarendo bo babaye cya kibi kitagira igarurizo. Rero ku mpamvu ya gatatu ushobora kuvuga bashobora kuba bari hari n'ubundi ni kwa kundi bahora bazi yuko ubari hagati akubitira, bagatekereza ko n'iyi zone tambo niyo yiswe ko ari zone tambo ishobora kugenda bakagera hariya bakaba bayikoreramo ndetse bakagerageza no kubwira shebuja mukuru bavuganira nyine ukubitira ari nawe uhuza
bamubwira ko bashobora kuhaba bakanaganira kuko babikoze muri Uvira M23 yahavuye ihamagaje amahanga ivuze ati turahavuye ariko ndetse itaranahava yabanje gusaba iravuga ngo nimuzane ingabo ziri netre dusigire bano baturage twebwe ntabwo turwana kuva tukiri muri Sabyinyo twavugaga ko tutarwana dushaka gufata ubutaka icyo dushaka ni umutekano nimuzane rero ingabo ziri netre zishobora gusekiriza aba baturage bari muri Uvira ibyo babikoraga kugira ngo barebe ko hose ingabo zikingira bose zibogama nanone bahavuye kubera igitutu cy'ayo mahanga ni ukuvuga ngo FARDC yahise ihazi noneho ihaje biza kurangira habaye ahaye rero muri ziriya senta za Ruvunge n'ahandi nabo ko barashaka ngo bongere bahadiployinge batamporize bisubire bije mu biganiro barebe ko byarangira habaye ahabo kuko n'ubundi n'ahandi habaye ahabo iyo ikaba ari impamvu ya gatatu bashobora gukoresha muri ubwo buryo bwo kugira ngo bahakorere noneho batamporize binginge shebuja niyo harizwe ko ari zone tambo babe bahitiza bikarangira habaye ahabo ikigira kane iyo bazinduka baja gufata aho ababo bavuye baba bashaka kuza kugaragariza isi n'amahanga nabo babesha bene wabo bari hirya no hino ku isi ko ari imbaraga zabo zahabagejeje kakuriya twabivuze ejo ko abamayimayi birukira kuyifotoza kugira ngo n'abadiaspora babo babe babaha inkunga bababwira ngo bari abantu bari icyo bahaye bakuru FARDC nayo irashobora kuja hariya ku mpamvu ya kane yo kuvuga ngo bereke isi ko bageze hariya kandi ko bahageze niyenda ku mbaraga zabo bakaba babashije kugizayo bariya abantu bakaba bahageze hariya ari ku nyungu zabo ikigira gatatu iyo bahageze kuriya baba ikigira kane baba bahashakisha ikintu mu buryo bashobora kugera hariya bakaba barembamo utuntu tw'ideoloji twabo nyine tw'ubwango n'urugombe no kuba bafasha nyine mu kugirira nabi abo baba barabashije gucumbikira AFC bwana munyamakuru ibyo bintu bine k'ubusesenguzi bwaje nibyo shobora guheraho kavuga icyo gishobora kuba ari intandaro yo kugira ngo nibahava kandi ari muri zone tambo FARDC na mayimayi bahirukire basa n'abahataguranwa kandi nyine batahafashe ku bisasu ibyo rero nibyo mbona nabasha gusobanurira abantu impamvu ituma birukira hariya kuri none bwana munyamakuru. Urakoze cyane ubigarutseho neza ariko reka mbaze Mzee Gedeon uremeranya na Felix ko ibingibi bishobora kuba ari strategy mu buryo wenda bashobora guhenda M23 ati mugende tuzashira ingabo ziri netre bwace bakahazana FARDC ikahaba burundu ibi byo birashoboka wenda ku rwego mpuzamahanga cyangwa se muri diplomasi nka kure nanone babikoze naho vira wenda afite ishingiro ryo kubivuga uremezanya nawe ko FARDC ishobora kuja hariya ntihave ikahaguma n'ubone nkuko yabikoze za Uvira n'izo ngabo ziri netre ntizizi mwana munyamakuru ibibazo nk'ibi tubivuze kenshi sinatwe twenyine wenda hirya no hino biravugwa kandi bikanibazwaho byinshi ibyo mugenzi wacu avuye kuvuga ibyo birimo ariko hari n'ibindi naje mbona ku ruhande rwaje bishobora kuba nabyo byunganira ibyo ngibyo uburyo tutavuga ko tubihamya ko ari byo buriya umuntu avuga icyo utekereza ariko niyenda utekereza gushika mu ngiro kuko bavuga ko nyiri buryo rutwara nyiri kantu buriya twebwe ibyo tuvuga bariya babifite mu bushobozi bwo kuba aribo bahuza bafite ibindi uko bashaka kubihuza twebwe twahuzagurika kuri ibi ngibi ariko bene nyiri ubuhuza bafite ibyo bagamije ariko rero ugendeye ku bikorwa bamaze kugaragaza bwana munyamakuru tutabiciye ku ruhande birimo kurugama kutishiri ariko rero nje nkabona kuri iki kintu cyo kuba baravuye muri Uvira umunsi M23 ishinguye ibirindiro nabo bakahashinga ibyabo bigaceceka uyu munsi bakababwira bati noneho
mwebwe nimwe tukiri ko dukurikirana nimusubire aho mwari muri kuva igihe amasezerano yasinywaga ariyo musubiza ibirindiro byanyu. Bakaba baraje bakababwira bati muhagararira ahangaha mu Gatogota niho ku birometero 72 na Uvira 75 na Uvira. Ubwo noneho niba bari abahagamutse abandi nabo akaba arizo ntambwe batera bakaza guhagararira ku Ruvungi. Harashobora kuba version ivuga ngo mwebwe nimusubire nyuma namwe kilometero 75 bagasubiraga muri Uvira bikarangira basa n'ababungukiye Uvira mu buryo bavuga bati niba kwari ugusubirayo aba basubiye iyo ziriya kilometero natwe izi ngizi ni 75 kuri 75 zidusepara zone tampo bikarangira isa n'ikorewe muri biriya bice byarimo afese M23 gusa abandi ntibasubizwe inyuma. Uribuka ko bagarura afese M23 yari imbere ya za Makobora bari bageze ahantu hafi hariya za Shanja neza ku kiraro niho bari bafungiye. Ariko rero kugeza kuri ubu kugira ngo abo bari bavuze ngo barasubira Baraka none no munsi barinjiye Katogoto. Ico ndatekereza ko wenda bashobora no kugifata gutyo kuko uko bavuga nuko babashaka gukora niko babikora kuko nibo babigira kandi bakaba banabigira. Ico ni kimwe ushobora gutekereza. Ikigeze kabiri noneho hariya mu buhuza bahuza nyine abashaka ko guhura, hakaba n'igihe batabashakira umuhuza bakabashakira ikimeze nk'uguteranya. Iyo ubona abantu baragiye bari bitaje kugira ngo haboneke agahengwe abaturage bari hariya hasi yaho imirwano ibera bidagadure bisanzure, bari babuze amahoro kubera ibicara bituruka kubera induru no kuvugaho n'ibikompora babona amahoro, ariko noneho bakaba bakomeje kugenda babasatira. Urumva kuba muri Ruvungu ndakaba muri Katogota hasigaye gusa kuba bahoberana wagira ngo noneho imirwano ikoreshwamo imbunda izahaba bagiye kuzaje bafatana n'amaboko bakira nese cyangwa bakunda kuranira aho ngaho. Kuko kuba barebera biriya bintu sinumva ko harimo ikintu cyo kuvuga ngo bariko barashaka sesereza ahubwo bariko barashaka ukuntu ba alimentale fe bariko baracocea umuriro kabisa no kuwenyegeza. Kandi biriya ntibikorwa amahanga ngo atabizi, ntibikorwa amahanga atabireba, suko nono ibyo force gouvernementale ikora biba ari ibintu invisible nibuko abafaransa baza babivuga si bitabunwa n'amaso. Rero hariya ukaba wabyumva ko ikindi kintu kitaba cyashaka ariko nanone kigenda kigaragara mu maso. Ikindi nanone shobora nabwo naje kuba natekereza ukakibazaho hariya buriya mu mategeko hari icyo bavuga ngo uduce tumwe ngo tuzasubizwa ngo ingabo za leta ngo imbaraga za leta zikaba arizo ziba zihahagaze. Wenda icyatumye basubiza zamaye inyuma hari ubwo bavuga bati force gouvernementale zo kuko mugenzi wa yari yabigarutseho zishobora kuba zifite akanosyo ka discipline zishobora kuba zagenderaho. Izo ntizisubira ngo zikuri saso mu mbunda reka zibe zigiye arizo zihagarara hariya, wenda mu gacu gato barindiriye ko Moneswahili ikorakoranya ikaba yaza ikazaza guhagarara hagati biriya noneho byari bigenderewe gukorwa bikabona uko bikorwa. Njibwira ngo wenda ako niko kabara amahirwe ya nyuma twaba dusa n'abategereje kuko wenda guverinoma yahagarara ikavuga ko n'ubundi ibice byayo donc ahatari umutekano ahatari ingabo ari ikwiye kuba supervisandi bahahereza ziriya ngabo wenda bashobora kuba bitinye ishyamba na ziriya nyeshyamba zikagenda zigaturiye hariya mu Gatogota abandi bagaturiye mu Ruvungi. Ariko ikibabaje n'ikibazwaho kiba kigoye nuko ziriya ngabo zizumufasha no guhagarara hagati na Monesco yari hariya ishobora kuba banayihereza ubwo buryo
ikaza ikaba ikora ibintu bisa naho nyine isupervisa muri ako gace ariko byije nicyo kibazo gisa n'ikigoye ubwo rero bikaba byarangira nshobora kukubwira ndi hariya ikindi gitangaje kinababaje cyo cyane nuko bavuga ngo bari barubahiriza amahoro hariya atabuze cyane hariya muri Uvira se babuze amahoro hariya mu kiyaya cya Plaine yego naho hari imirwano kandi nayo igenda ihungabanya abantu ariko noneho ibice by'iwacu ibice by'umurenge byibazeho n'ababwanamyamakuru isi irabizi n'iri joro ko hagabwa ibitero n'iki gitondo wenda n'ubu dukora izi nkuru birashoboka ko hari ibindi bitero bihagaze ubwo se isi ko ireba ahangaha ni ukuvuga ko hari iwacu ho hazava mu bihe bibi by'intambara bigenze biti rero nje ngavuga ngo ubwo bari ko bashaka hariya muri Plaine yego ntibabikore ariko ku mpande zombi noneho mvuge hari ziriya force zazaga guhagarara hagati z'indorerezi nyine mbese zishobora kuba zakumira uruhande na ruriya kubera iki iwacu batabyihutira kugira ngo babikore barebe ko bakunda muri cumu ryunamiye bariya bantu byinshi gitorongoro icyo ni ikibabaje kandi hariya aharebwa nyine kuko hararebwa ariko Masisi n'ariya ibice bya Masisi zose byinshi yajya zamushaki nyuma yaho tiri abantu benshi bishwe n'ariya bakokora nanone n'ubu ngubu ibyo bitero ntibyahagaze ni buri munsi ni buri saa ubu bikarangira ubona ko kiriya kintu sinzi uko ababishinzwe kandi bahagurukiye kubirwanya uko babitekereza ariko nanone icyo bari barahagurukiye kurwana kirasa naho byakigenda gikendera ibintu bikomeza kugenda bigaragaza kuyoyoma n'urupfu rwinshi mu bantu benshi reka tugaruka nko kuri aka kantu ubu se urambwira ko ibihumbi bitari bikeya bari bafite abanyamurenge naho hari hasigariye duke twakiba ishobora kuba yatunga baziriya mpunzi zari zikizifite ndetse n'abandi bari barazizanye muri Plaine kuko hari umutekano ukwiye none ubu nyine nazo bagiye kuzisha inzara nk'uko bari abantu nabo bayicishijwe ukumva ni hahandi h'abanyamurenge cyangwa se h'abatutsi muri rusange niba nanavuze aho ngaho hano muri Side ni cyo kimwe no muri Noro ariko ibyo bintu bitarebwe neza ngo bisuzumwe nanone abantu bakomeje kugenda bapfa umunyu kandi hari abandi barahagurukiye kugira ngo babe batabara bwanamyamakuru urakoze cyane urakoze rwose hanyuma hari amakuru bari batwandikiye bavuga ko nanone muri la drone yarashe hariya za Irundu yabashe gusenya inzu ndetse ikomeretsa umwana w'imyaka 13 mu buryo bukomeye cyane mu by'ukuri ni ibintu bibabaje hanyuma tugenda tugana ku musozo w'amakuru yacu reka tugaruke ku ijambo nanone ryavuzwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aho yavuze ko ashaka kugira Venezuela leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi rero yabigarutseho cyangwa se yabitangarije umunyamakuru w'ikinyamakuru kimwe cyitwa Fox News ubwo baganiraga kuri telefone amubwira ko afite gahunda yo kwiyomekaho Venezuela impamvu nimwe ngo nuko ifite amavuta menshi ubwo ni petrole kandi avuga ko Amerika yakeneye cyane ariyo mpamvu rero afite gahunda yo kugira ngo babashe kongera kuyigarurira cyangwa se bayomeke kuri izindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi rero bibaye nyuma yuko nanone mu minsi ishize babashije gushimuta perezida wayo ubwo ndavuga perezida wa Venezuela bamushimu n'ubu nyine ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho afunzwe n'ubutegetsi bwa Trump uko niko bimeze nayo mu makuru akomeje kuvugwa hariya mu mahanga reka rero tubashimire abo twabanye nabo kuva twatangira ubwo twabagejeje amakuru atandukanye y'uburyo karere kazutse za Rurambo Indondo Minembwe drone yongeye kurasa Ruvungi naho ni muri Plaine FARDC yongeye kugaruka mu bice AFC yavuyemo ibintu bikomeje kwibazwaho na benshi impamvu bishobora kugenda uko byagenze reka rero
mbashimire inshuti bavandimwe banyamakuru twafatanyije gutegura aya makuru ndetse no kuyagezaho abakunzi bacu. urakoze nawe tugushimira kuba wayoboye ibiganiro neza. Felix turagushimiye nawe. urakoze cyane, urakoze bwana munyamakuru, no gukomeza kubwira abantu ko bagomba kwihangana kuko ibihe turimo biragoye. Urakoze rwose, ko niko kuri, abantu batihanganye ni ibindi bibazo.